mala medit yan liang godel. Chila da ta dalong kata dun kel kane. Angay nen wo nog yelar dial nong ne kaya. Kachinero ala kaboko de ne nong yelar to go. Tila lar to talk. Tala kai raiden. Dokuya mo misine ban kaya la midagoro bian menchine la dia. Bian a ling kabia bor kelyo. To gore jabano roine tun kono nong ne kaya. Bian kayin bak. Kamanukon dial ken ne den te kaya to diang katong nat. Konchene ban kayan wala. Kalar me ni pai to kajan bo michiro lat ko kor wat e chuka misa chara jiga te si char to wat e let kan la damatan kan yam kan kon ore lar ka gone no mi jiram jidit ke ram pai ban kajan channel ma angoro diro mat kajan bona ma ko di channel ma di just subscribe ke di to bor ko di jim klaram ka di kan eton kon anje ka lar kajan channel ma ke bona ba di wo ka jan youtube da ko di channel ma di just subscribe Kam mention kamandan sina kam yada la goro de chari jala pink carrot. Kia dia gor ka comment section. Dis malai charo modi lat pinda. And then ajak, then akwan. Metemo gore no chum na ian neighbor. Diana lat kala pinlaro guamo. Ka komane. Kia dian gor coordinating corner chalat. Kia char kunde na ka japing guamo. Coordinate ala go boga ka. Ka watan woga wanyam. And chinero alaga no bene lar te bene ka no ye ko te bien cuddling kawade kane ka kuya mo chila te long tai kane kel wana re la kadan go ne no bene no ye amalat kono no le ki wuda mishala Dr. Benjamin Burmel anje kono ngai ka gwat ko korpa na ti shub dich ki korpa na ti shoba kel ki amwan tama che Burmel chaban ka re kwara kia kokor sa Sudan allow kokor ni ne techu kia kokor pen dang ro techu che kono ngajin wo cha bul mel cha jala wi koam alas ela deputy chairman kapad man toroi kan tama man but ka akwar no sal pa kema ya dit mela kwar sa Sudan ke lew an pad na ma cha bul mel cha la chairperson ten cha la ten yam te toroi ke cha go wich charam kel ka ke Jaram kelga ni da pipeline chal di chai jaga bul mel ka jen chai jaga raman la deputy chairperson naman bita kor kwar. Aramo adel kwara ka ko ana gwa botena. Jaram mo bia dud wi ke bo ya dud katade. Ci kwar chala da machalat kanai kan lot kamalat kala da moga ja ko kan ka jichen. An bul mel poinda a chanya kwar na sal ke mayadit. A chanya kwar na adut salfe. Ajara mo kwena an bol mel ka kuya mo kan ka jisen ko gor sal prakera wo tala mutu ka ja ka watan che charala ko nei kono ga pairo cha char ja ko pinke chi sal prakera che la da no bo dul wal no bol yefta na mat ka UAE anko bokolo dul wal ka bo da banyaran ko korpa ne an chay charo guano an wait yang ababanya mon che goro no ba wait ba ban doctor yang machar ko pija madela to either de la will kwar ka ke de kwar de la kan ko bom na mo chara ya de ge no ba je mi cha kwar mi cha lo kan jode te goro no ba ram tie ge je be no kwar ka ke be no hala kwar an sal ko ke ma ya de ngai ko na te ka gat tila gad wune kana goro bara no ka gat ka tan la gad wune Temu kui kona ga kui gan ga tila wuna. Ala gat salva ke tila wuna, ala kan tol kan rich. Ke chi kan bum along with salpan o dong de ka lo mui kerek. Ke chi tok den cha bum ka tan dong rat lat ka ngwa ka ja ajan nan yana mo. Kan iran maling rai ga kui sa Sudan wal. Ko kan an chi ga lana la ken ko ken. Chi kan goro no bikan bol ka kanyan sa Sudan. Ke chi kan midien ti kan anan ka politika long. Tok den cha bum karo anda kono lat go piwit. Dumete ram si salfa kera nen re gan ke no bum tok da long. Ke long right. Dere chu no la jende dot ka waya ke da no la kwar kasa Sudan. Duno bum man o da no la kwar ko ne ye ne ton kono te kapade dunga swelem. Te wunte di de long te targo kono wal ke no go kumador te gaten kan gane yen ke kan gane liu. Ane to te un Michelle Dr. Wani gateten
te general kwal manyang tetem. Amare general dial ko kienten ci salpu ke wich kwarga. Ngay kono no tegaten. Ka kuya mo ci salpu agoro no baramuro den manan keje. Beja nong. Kia daja be no la kwar kia daraja bang. De daraja bang wich. Weja no dong de wich de lo kan ke ku aramadong ja bang wich. Tiara alaka no barami cheke chenyada. Ne bol mel chang ne merami taga diaro ke rami cha sang chene US te gor be no. Bele la kwaro de kas pa lempate deputy chairman. Ko eno guapo tena. De bol mel bodot da wich ala kwar. Ajan mo kukon la nanchira la don wala. En wala. Te jo jan wo chi me gor bol mela cha wala kayan chang wala ka. Chana jandaro ro ka pai bakel ron kin dang ro wi de jandaro du ba wi de tish. Si men gor bol mela cha wala don wala. Ke do dwi de wala la kwar Sudan. Ki acting president. Ala tendia la bala ka Sudan akana ne wala. Nika kwan di dan again self care ga wada ka UAE. Si bol mel cha dot ala kwar ka Sudan. Ajaram dan betin dial to ka Sudan dukalalat. Ana matwa ka Sudan ka kornintin self care betadul wal ka ke. Ajan bol mel poinda betin dial balat ka Sudan ajan babalat ka tedo. Ana chara bulado ka kor kami to self gwami tar trogan dial babalat ka ted bol mel ka jana goro no poinda. Kay jagan wala. Plano malat kana no wal ka kor pa to job dio kian wante chuo. Ajan do be kwa bol mel no hala deputy chef man. Kas wel empade. O ngay kira ka pai bakel be gian boka UAE cherga mechi kona ngai ka kor pa na te chuo no. Taja no ka pit tretan dana be ka point kwar. Tai plan no big selpa kia maya dit be gian bo dul wal. Ka UAE ka dul wal bo no si dul wal bo ka wa mi chak. Bawa ka bo lepten ko batwin menoma ba war amana mi tok. Dong dara taga pero ke diok ka UAE no ma chara lagano ko gwe de je ko bo jan dul wal ke bo taga patang wan dul wal. Priya man bo toga. Je chura lagano bo wi ba banga. Beja bancha nyada ko manata ndong bo dam de lo ta ker ke je ke de du tai tada dul wal wami yot jodi alon ko span wami ram de golor alaka ajaram ba ban wi ka priya mo gori je no ram ba ban wi. Bayi ga ramanga neda gua rami sibulot yai ke chib sibulo pal jor. Ajen te chanyara mo che chunong la kwaro de. Kapade bulu no ana gua bikir self ke mayar dibutena. Ajara mo bu ban wich kagienda. Again ne chikone chunan kate dia letwok. Lat ka roko ngai ne kira no muo ka ne che doctor yo ma char mi che bien. Changa be jia no cherga mo kwela jia non wala. Rama budo duda we kamwat ajan pas by president. Tal ramu dong de we do keje. Kachi agoro no ba we ba ban Dr. El Machar ka patamwan. Ajalot ka me kwa Dr. El Machar kwa la duel yena gaja. Ko wikira no gwaden ba jien gaja wada duel wal. Pija maboto gaida da liu. Ke dene la tuko kian chirgate la doctor ka la na dul wala no hanjoy du no makolo di jok cha goro butena cha goro butena mi jin kwar goro di berte yu kam kwar du ko nu yu ko nya jin kwar ke te ga la twan la de kai cha ka nya du bi tire bi je ka pi mo kwiki ma de la da mo a doctor no ko no we ku dien dul wal droga te la wa to che chu cha no ba che nya da be no hala kwaro da go pa de ko an wa ba yen ga jamo ba chu lor cha mo chine la de ko gwa chu ne an ta me che jo you know alan me chu lat ko cha bol mel cha ban wit la kwar ndi tan ta ma ka Sudan ko ka kor gwa ten kwar te jor ga ja yan da kwar ka Sudan na mo je na gur bol mel ka cha ja gan wala kuta loida le nindi wala an kwar no burmer ka kuida mo kui content belat ki belat brain ni nta bato da we de la kwara ka to men cha bang wech chikon lo da chikon ngai edian wi na o kare nal wa mo
Ajan chikwa nang wire nyalamo kajan chai cha bain wojo. Ano ba wit de la takar kaja. Katiga ina dalong ano minan yan uram michel ka bol mel. Bain kaja wit sa Sudan. Ala acting president. Alan medit. Tin balat. Andwal na ka kelo. Akana ka neden ko na ngira. Tin chika rodeling. Tin balat ka ka. Kwa gaman batwawa. Diyaw jan oba tagaliam medidalong. Ko ba neden ko na chik bol mel chaga nok. Kakuma baka bayik toga no baka wich. Ke baka nak. Na mo ka tibutuak. Tigwi kon go butuak niam. Ka wado kon niam ko tibul mel lakwar. Ke acting president ka sa Sudan. Cherga million kona. Na mone jana toga kaga jana go kona go ne ano biden madye. No chi toga wala dong ne don wan kan ka tagaliang da. Tenchi gutung toga wala akan salpakir ni jen. Tega ne dugora no chibilarum ka chanyada. Kane pe chaga wigwala ni kien ne ti general ti chop baro. Chaga kapin ke chaga la mach. Ano chiga toga lat ke chiga retailat. Pwil go lebana duat ka kwishanyada ko bichanyada ko la banyal. Ko bachol ala general ndi kasa Sudan. Ko ne tinche chala majan wala ka general ti tilong tingai ka. Ka joja bono Sikchen guatan dega chuo maike ya. Duno lera namoko bichanya da bukula largo polti ganteten. Antal nede bila teja diat keja. Neto cha long den cha wuja wala. Cha long den wuja kan jen. Ko enaram butugala lebo. Bichanya da la del geja. Alarama sibil. Mitalong. Ajan dua wuja neto geja akan jen wala. Tia teja nang diko baro. Chaka wujan wala mudang chian niyo siya chian janen ke sa Sudan. Chaga kaping wendlen kien ke chaga la mach. Trogan dia relega kwicha nyada ko bicha nyada balor. Ka badua dan oga jadul wal. Baja relega. Tan dan boy chiang geja ka UAE. Yo dia la boy span. Bachuluar. Ko chabila der ko tega kwaro falokan. Ko kwar tia banchang de. Ko ramorana ja ban kwaro jan chanyada. Chera mi ja kwaro ma ja banyada po. Na wane jana tuwa kai jana iyan kai du doktor ma char gaje ka gwade chua. Duno ji igat kada ji mal ka to go kian katen lat ka lom ko des de doktor ma char de len dwelien ka. A char ka bi de rankine la no madan. Ke lar sine ka mena madan no doktor ma char. Che lo go no bai lu ni dweliena ka de di cha kumpi. Kan de ja taten tuk tu de bul mel de wi kwar ga teten. Awo de week ala by president. Chia kapada garada. De cupping. De long do me ja kama ye by president de week ya. Chero manay kono o Dr. Emma Chari de la press by president. De ne to kondo la de ni Uganda de ko wida wit de go lo widen. De ne kan Dr. Emma Chars de ne tikim dang waro. De go wit de ga ta kelga ja kasa ka Juba. De ti kinung wan. Tin dian keeping post de ganya wanong ni de lap gwana ken de chaga deploy ten cheke me cha marping ka male cha lat karon kin dang ro wiro wal badak e cha tai troni ken go ne den de ku de yan kaling wala akala laro kontona kon de kala to ko ken wo ka ban tai kel gane tilai da tet biata mal